Amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo aravuga ko General Freeman Yavi wa FARDC umaze amezi abiri atawe muri yombi ashinjwa ibyaha by'ubugambanyi no kugerageza guhirika umukuru w'igihugu. Amaze iminsi atagaburirwa ndetse kuri uyu wa gatandatu hakaba hari amakuru yawihwiswaga ko yaba yamaze no kwicwa n'inzara nyuma y'icyumweru cyose atarya ikaze. Uyu musirikare mukuru wa FARDC watawe muri yombi ku tariki ya 20 Nzeri 2022 akurikiranweho ibyaha twavuze haruguru, ubu ufungiye muri gereza nkuru ya Makara muri Pavilona izwi nka Ukraine, ngo yaba amaze iminsi adahabwa ibyo kurya ku mabwiriza y'akanama k'igihugu k'umutekano CNS, nk'uko bigaragara kuri Twitter y'uwitwa Apelo Luwana, ngo umuvugizi w'i Pavilon ucungwa n'akanama k'igihugu k'umutekano aho gucungwa n'ubuyobozi bwa gereza ntabwo yemerewe kugira icyo avuga adahawe uburenganzira n'uwitwa Colonel Ijire. Uyu mukoroneri ngakaba amaze iminsi 3 atahagera ngafungure kugira ngo General Freeman ahabwe ibiryo, ari nabyo byatumye hatangira gukwirakwira ibihuha kuri uyu wa gatandatu by'uko uyu general yaba atakiri ku isi y'abazima, nyuma yaho hari abantu bari bagiye kumusura ntibabashe kumubona. Aya makuru rero nk'uko bitangazwa na Tama RDC yaje kunyomozwa na bamwe mu basirikare b'i Kinshasa abagira bati ameze neza, usibye ko kuri uyu wa gatandatu ucunga imfunguzo atarahari kuri gereza kugira ngo abasura babone uko binjira.